Svojih koraka se plaši, oni su ti opomena na putu kojim hodiš. Ovo je zapis sa stečka iz 1273. godine pronađenom na lokaciji Banjevići u selu Kravici, nekadašnjoj opštini sa 5000 duša. A put kojim hodi Kravica dug je više vekova. Tragovi života na kravičkom području, odnosno u regiji Ludimer, što bi značilo više izvora, datiraju još iz mlađeg neolita i bronzanog doba. Ipak prve pisane tragove najprije srećemo baš na ovim stečcima, koji predstavljaju svojevrsnu kulturnu baštinu današnje Republike Srpske. Njihova umetnička vrednost ogleda se ne samo po ukrasnim motivima koje imaju na sebi, već i po kontraverzama oko postanka ovih nadgrobnih spomenika. Da li su bogumilski, hrišćanski, bosanski, prabosanski ili možda od svačeg pomalo? Malo je tragova u Kravici iz rimskog perioda, mada se zna da su se na Ludmeru nalazile rudarske naseobine. Kravička istorija bogata je jer su ovim krajevima vladali Iliri, Rimljani, Osmanlije, Austro-Ugari. Područje nekadašnje Kravičke opštine zauzimalo je površinu od 270 km². U velikom rečniku mesta Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca objavljenom 1925. godine piše da je u selima Kravičke opštine postojalo 908 domaćinstava sa 5201 stanovnikom. Škola je započeta kao crkveni objekat, a kada je bila gotova, otvorena je, krijući od vlasti svoj pravu namjeru. Početak rada škole vezan je za 1875. godinu. Bila je to prva škola u severoistočnoj Bosni, pohađala su je deca Vlasenice, Srebrenice i Hampijeska. Bila je internatskog tipa, izdržavala je domaćinstva koja su živjela u tim krajevima. Takav rad škole trajao je skoro 17 godina, a zatim se pristupilo izgradnje nove, veće i podobnije zgrade na mjestu današnje škole. Ova nova škola otpočela je da radi 1904. godine i danas radi i ima 117 učenika. Ova škola je u svom dosadašnjem radu iznijela mnoge generacije, mnoge poznate ličnosti kulturnog i javnog života. Osnovna škola Petar Kočić je kroz skoro vijek i po postojanja izvela 130 generacija i desetine hiljada učenika, od kojih su veliki broj njih danas doktori nauka, pedagozi i uspješni privrednici. Svi oni ističu da je škola tokom čitavog njihovog života bilo mjesto koga se rado sjećaju i kome se stalno vraćaju. Uvijek je, i kad nisam tu, ta škola sa mnom, odnosno ja sa njom. 1946. smo sjedili na kladićima od drveća, a danas sjedimo u velelepnim klupama i mi đaci, ali nažalost klupe su skoro prazne. Je bilo 7. čekala se godina, pa se nakon jedne školske godine otvorio 7. razred, tako da je 8. razred, prva generacija 8. razreda izašla 61. 62. godine i ja sam jedna od 2 djevojčice, a ukupno nas je bilo u razredu 20, koja je završila 8. razred i pripadam toj prvoj generaciji. Bilo je Bogom oko 800 i do 9, a samo jedan učitelj bio. I to je bio tvoj ujak, pazite, đaka Duško Tomić, Svetozar Lazić. Oni su pazili na đake, a učitelj je imao 150 kila. Samo jedan, Petar Božić. Koja je to godina? Koja je to godina? Ja sam 29, ali pisao mi 30, nije to sve prije tako pisao. To je bilo nešto oko, ja sam imala 8 godina kad sam išla u školu. Dolazio Rasko Lalović,
Na brežuljku iznad Kravice ljepotom, visinom i značajem ističe se Kravička crkva. Ne zna se tačno kada je crkva počela da radi, ali prema kazivanju to je moglo biti u 15. veku, kada su Srbi iz Srbije pred najezdom Turaka prelazili rijeku Drinu, a sa sobom su nosili i crkvu i njene relikvije. Njena lokacija odgovara konfiguraciji terena i smještena je tačno u središtu 30-ak sela mesne zajednice Kravica. Podjednako je udaljena od Jasikovače i Banjevića, Popovića i Dolova, te Mandića i Brane. Ovoj crkvi pripojena su i podrinska sela Dubravice i Polon. Glavni majstor u izgradnji crkve bio je Vidoje Malešević, otac kasnije poznatog zidara Stevana Maleševića iz Žlebca. Kravički narod oduvek se okupljao oko crkve. Slavio je crkvene praznike kao što su Božić, Vaskrs, Petrovdan, ali i za krštenja, vjeritbe i svadbe. Proševine, provodadžisanje, momkovanje i curevanje danas su etnokulturna zaostavština ovog kraja. Mnogi Kravičani se rado prisjete kako je to bilo nekada. Bilo razgovara sa djevojkom i djevojka hoće za njega, on prosije i ona obeća. I on dade njoj pare, ili dukat u ruke, ili para ako hoće. I kad zagovore, onda ona ili se ukrade, ili sa svatovima, ako je roditelj daju, onda ide sa svatovima, svadba. A ako ne daju roditelja, ona hoće, ona se ukrade jedne noći, ovaj pokupi svatove uveče i ode po nju dole. Ako hoće da prevari ona to, neće da ga uzme njega, hoće za drugog, ona onda mora da vrati ovome pare na pare. Koliko je uzeo, toliko više duplo da vrati. A nije bilo dodira da je poljubiš ili da je imaš posla s njom ko sada. Sad rade sve pa uzmu se posla. Znači prije braka ništa? Ništa. Nema. I kad je dovede onda je baš zna da ima curu doveo i jedva čeka kad će noć da odeš njom. Zagledao se momak i djevojka na selu, na prelu, na igranci, na vašeru i fino idu, dogovaraju se roditelji njihovi. Hoćemo li biti prijatelji, hoćemo. Bilo ćeš ti dati svoju čerku za mog sina? Hoću, neću, hoću. Hoće. Ugovorimo. Ode se lijepo 4-5 ljudi u kuću isprose tu njegovu čerku, pa onda ugovore kad će svadba. Kad bude svadba, ono se išlo prije sa konjima u svatove i pješke. Da li se dešavalo da nekad ukradu mladu? Koliko puta, pa ja sam me ukrao pa dobio, evo je. Zato je čuvam kod djevojčicu sad. Ukrao je sa svadbe i doma. Ja lično. Pa ja sam... Tome što su krali. A ja sam sam doveo. I vi ste ukrali svojih? Nisam ukrao, ošli sam je. Da nas osvoji, a nisam je ja ukrao. To je bilo prela, sastavimo se, naprijed da prelo bude, to bude i djevojaka i mladića i djevojke predu, mi se sastavimo, igramo ili karti, ili prstena, ili šaha. Poslije kad to djevojko predu, to sastavimo se onda kolo. Uhvatimo kolo i sviralo se na sviralo. Obično sam ja svirao, volio sam to sviralo, obično sam ja svirao i to vide možda i do 2 sata noći. To djevojke pjevaju svoje pjesme, prepjevavanje bilo je, mi opet muškarci pjevamo svoje pjesme, sve prepjevavanje bilo i tako kolo se igralo. Da ste mogli ostati do 2 sata? Do 2 sata i dalje budemo nekad. To kolo takvi,
to je veselje bilo takvi koliko što kažu, ne mre ljepše biti. I bilo je devojaka pa odu tamo, šta ja znam, razgovaraju djevojka sa momkom i onda tako u kolu se malo dogovore i tako šege i šale je bilo, uvijek i razumolje. Velika je stvarno razumolja. U tradiciji ovog kraja posebno mesto zauzimaju slave i običaji koji idu uz krsne slave. Zatim jela koja su se spremala i koja se spremaju i dan danas, zdravice. Uveče palimo kandilje, svijeću i molimo se Bogu i postavljamo sofru. Posle sofre zdravimo prvom čašom, dobrom srećom početka sretne slave i sretnog domaćinskog. Da dočekamo dosta godina u dobrom zdravlju i veselju. Onda zdravimo prvom, drugom ljubavi, drugom, trećom za lice Svete Trojice, da pomogne Bog Sveta Trojica i krsna slava i da dočekamo i dogodne slava. I četvrtom zdravimo, onda ustaju žene u trećoj, na noge ustanu. Ma ne ustaju sad. Četvrtom zdravimo za prilika i napretka, primakne Bog žitni rod čeljadima, život i zdravlje. A petom, pošle zdravimo zdravicu, petu, to je da domaćko zdravlje. Tu zdravi Dolibaša tu zdravicu. Jer imam ja Dolibašu, a gdje ima Dolibaša, tu ima i domaćin Dolibaš. I Dolibaša zdravi onda domaćkom zdravlju. Za sretne slave, sretnog domaćkog veselja, za sretne njegove porodice, njegove domaćice, dječice, muške i ženske, sve da Bog proživi i da slavu slavi, to Dolibaša zdravi. Posle domaćin šestom zdravicom zdravi za zdravlje Dolibaše svoga. Gdje ima domaćin, tu ima i Dolibaša. Za njegovo zdravlje, da se polaze i ne omraze, zdravo i veselo budu. Za njegove porodice, do njegove domaćice, njegove dječice, i muške i ženske. Zdravo i veselo da bude i da dočekamo sutrašnjeg jutra i sutri dan, počinjemo na novo. Kravičani, koje slave sve? Koja je najzastupljenija slava ovdje u Kravici? Ovdje najviše Nikoljdan. Slava Nikoljdan. Slavimo Lempijov dan, spravimo Nikoljdan, Aranđelov dan, Đurđic, Natinj dan. Svih slava imamo. Lazarev dan. A samo Nikoljštaka najviše imamo. Pravio se bungur. Opere se šenca, pa se odnese u vodencu, pa se premjeri na dvoje, pa to se kuvalo. Ko nema šence, on napravi od proje. Neko zaprži, neko metne kajmaka, kako ko. Pravila se juka ručno, nije se supa nikad kupovala. Nikad. I pravili smo krčamak od kukuruza, projno brašno. Pravili smo cicvaru i tak to. I za slavu posnu pržimo ribu i ribiju čorbu pravimo i kuvamo pasulj i papulu napravimo na gusto, zapržimo i posne kolače sa uljom. Jel ima razlike u spremanju jela danas za slave i nekada? Ima, ja šta? U čemu je ta razlika? Pa razlika sad slabo koji posti. Slatkiši, kolači. Torte, prije nismo pravili torte. Nismo ni mogli, ni šta ja znam. Nije bilo u modi.
sad torte, slatki kolači neki, šta ja znam, razni kolači. Ribe razne. Ja. Kuvalo se meso, kuvala se juka, kuo se pirna, čini se zvala riža. A kad je posna, kuo se krompir pa se malo proprži i pakula. Kupus se kuo, pa se proprži kupus. To drugo ništa nije bilo. Kolača nije bilo. Nikakije. Sretni dan, sretni sastanak. Sretni početak krsne slave. Bože pomozi, domaćine hvala ti. Koji slavu slavio, daj Bože, dosta ljeta i godina u zdravlju veselju sa svojim čeljadima i kumovima i prijateljima. Eto, nek ti je na zdravlje. I pomozi Bože. Je pošteno. Jeste. Mobe, vršidbe, radovi na kućama bili su posebni, radilo se uz pesmu. Jel pjevalo se? Pa kako da nije, i pjevalo se i sjelilo se, do neko doba noći nije bilo velike umorbe. Iako se radi na ovom suncu, sad neće niko izdrži na suncu 3 sata. A znali smo po ceo dan, sa povima se žela šenca, pa poslije smo eto neke kosačice imali, pa se zarati, rašćera se nema, ni kosačica nema. I ovi neki su sad dobili neke donacije, ali to je sve sada u ovo vrijeme već, kad je sve već iznemoglo. Meni je ovo ručno što kosim 20 dulum. Koliko je ljudi bilo na tim mobama? Pa zavisi od domaćinstva, kako je domaćinstvo, da li je bogati čovjek, ako je imao bio malo bogatiji, znalo je biti po 100 srpa tada mobe. Žene su pjevale one žeteliške pjesme, žanje moba u 2 gospodara. U Jelije i u Pantelije, to se sjećam dobro i to. Koje su se pjesme svirale? Trojanac, Sakajda, onaj, joj, sve sam zaboravila. Sakajda, Kolenike, Bosančica, pa nema koje nisu. Kakva je ta Kolenika? Kolenike, ljepše male nego velike. Ljepša mala čaša vina nego velika puna piva. Obilazeći kravička sela, Opravdiće, Popoviće, Lipenoviće, Oćenoviće, Čolakoviće, uvidjeli smo da selo zaista zamire, jedino još starci nisu otišli nikuda, kuće su uglavnom zarasle ili su do temelja porušene. Kravica čeka neka bolja vremena. Danas su uslovi idealni, samo nema djece, sela odumiru, pogotovo Brdska, još malo u Kravici što ima stanovništva, to je ostalo je sve prazno. Najgore što je nema naroda, nemaš s kim u toku dana da porazgovaramo ovako. Eto, već ubijte samoća. Ja ostavim sve poslove kad neko dođe kući pa me zovnu da idem, da sjedem, samo se malo popričam.